Narkoba? Oh narkoba. Alay lah hama kai. Oi, babau, cow sing gomire. Denahul hama ni. Au silai kai pahung gomire. Anu kun dede pahung gomi. Oi, nahu ke era operasiku. Tiap puteme nahu ke 1 M lengai. Madda ku ke 3 M. Bau operasi kai mu pahung. Lo aku rabune ibu DPR ma viral nih. Hahaha. Nahu rau jani operasi. Wara pitim ro. Tiwara na lengai. Karena ngomi lenga nahu maka gratis wea mong gomire. Kebetulan dokter ka aman to iba nahu. Saru wali ro ni. Demaira. Assalamualaikum Dokter Johnny. Waalaikumsalam. Au haba mai kaim hama. Mai kay madda ke kane emay operasi ka ganteng la narkoba ku. Sebuah siare wara piti naro. Keluar ganda ke ay nanuntup piti Dokter Johnny. Ngara urun cahu si kay ngara keluarga bune luangu papiti nahu mai keluarga nahu makalai wa alenga walina. Sumpu kay na gratis saraan manusia sa dunia kini. Ede sinaire ke ita ke Dokter Johnny. Karu sekali akem pam gratis ke. Mai lunggomi narkoba. Mane operasi ka bune kapanggomi ke. Kasalanco bune do India atau kapela pala bune do Korea. Kebetulan madda keturunan Korea. Korea karu ura. Randa di bune kombi madda keni. Mbolo kay kubune ke wadu ke. Oke. Marura lokro operasi. Astagfirullah, beku pahun gomire narkoba. Tiba tahap pilih operasi re. Lau lu operasi boda. Sama labo hencare sengge kone kerek na hoke. Bune hama, gor ganteng na hoke. Toba, tiwar mulai la Kim Jong Un re. Bau do operasi ke bune do India. Nalau bune do Frindavan pahun na hoke dre. Dae, bau ki dika ita taari. So singgom dohore mo ken hot dae. Madda ke anamu la narkoba. Watinde na pahu ananahu. Ananahu ka nambolo wa umpa bune ke wadu. Hama, nguaja panggomire ni dai nahu ke. Ana ita ke dala narkoba sia ke wati bune ke wadu na. Karena war operasi na. Astagfirullah. Rawi ake ticau baruma narkoba. Merubah hasil ciptaan rumah re dosa. Anggota serumbun daim be baruma ke war kekurangan war kelebihan. Gomi mendadar hamai. Gomi ede pamane kapela pahu mambolo bune ke wadu reni. Pai wati pengaruh bang gomi ti operasi nahu. Setan ka. Au setan ka. Tugas na dimgodandai. Berarti iman gomi re narkoba wati tenggona. Manusia mawujud setan re lahama. Karena pengaruh nala narkoba. Waranda di setan gomir hama. Hahaha.